Pentakosta. Fadu da dema wano fa umasi lo walangi da da fif. Faudu pada minggu ke da bangalu ada maghe ya ia da minggu eksaudi. Minggu eksaudi ada ilwania Yehova ada jodoh. Hewa ai baginete si soya ita ada. O yang awalu duria sahuli dodo ni romoda satau ya ita. Terang ba virus corona ada. Tehong yau, tehong raya atau jimate ratali fusona. Bervirus ada. Ba fadu sadedem. Fadu da ya ita fefu samati ba di joai ita Yesu Kristo. Wahasa balu wa iroga ita Yehova moroi bala. Pada mamali luang lagi sino baso keda bangalu ade maghe. Ifuli jui te fasugi pada doda muri bajura matai o fajat 20 ayat 12 siwa. Irugi telunga flu alfa ade. Ya ia da mu amakaita bahwa wal jo aya ya ita Yesu Kristo memang ia bagulidana me ifalwa dadra sahuri dodo bani afif. Na tau sisia baberuhuo sebuah kena mangalu ada maghe. Yo pakal kena hemisa me ifadeheni hasawa ada Yesu si faluka kenia me ai faira moroi babuan wanyerihu. Tapi luar biasa amaina. Cara Yesu bawa madeheni hasawa ada habur ni babaya. Ini luar biasa. Famaluania tadra ade banutubali fangibua lahirnia. Ba famaduhu enia wa ono walangi siluru ia sinomoi bagulidan. O yang abalodadra ni faluania tanebe. Babadadra ni faluania ada noto bali Yesu ada amatola bani hasato. Irigina tau sisi odania ba ayati si 20 asiwa nubigi ade. Ifaduhu ehda wa baginoto da atomiha sinomulo ya. Medru mana bani hasawa ade sidarua. Ni hasawa ade pagala irana mane ni hasila mangilani. Sidadau bajingalal. Melaromo iter Yesu lala si soya ira ada. Bau masih ke ira na ifalwa kera dadra ada Yesu. Berminula ila waniha si posasa tu. Lau bayang ke ama ina. Bila tali fusen umasir pada doanya ita Yesu Kristo. Bisa ia pa atu sasa dulu ni hasawaan. Nata sese na tau sisio banata ila-ila ni hasawa na ita tari faluka ita namay ita bahari bali misalnya majui namay ita ba banua segebua babiasanya ni hasawa ade ba selalu mana sosomiha santuru kerala. Ni hadaa biasanya ni khusus. Ni hasawa dan ada banoyowi galisi. Ba gofu hejala ohe ira bahasa balu wala Fudrege wa marasi amina. Ni toro ni hasawa ada. Si manogo ni hasawa ni fatulesi heda bangalu adre maka. Ya ira adre haso baru-baru ini hasan lala sida nama me ikhra fanolo masa me sida nama me ikhra lala kira-kira tari-tarian ai tinga sae sabinata ila da tinga sae sabinata ro baru taluan ni hasifaluka kera goy batola manu soja muaya amu jauh siwahui. Baik bisa ia luar-luar ama ina
Hewa ay mo si manulala ba auri ni hasawa ada. Bermenola ilaniha situsasa todo ira. Malemano irai faroi huralo walai. Aboto pada dada nasoge jinangia fa omusododo cifaluka ya ira ni amolago jo aya ya ita Yesu Kristo. Hana mapola sama. Na tau sisia bajura ade sotelu fosate duma siserhi sitola tuwali fa mahkeda ya ita samati. Ni falua drani hasawa andre sidarua faudu pada rumah walai mahkeda. Hewa ila niha, tetapi mereka memiliki hati yang sungguh-sungguh, yang luar biasa. Masih mengira ke Yesus. Hadia duma si sehi ni beira ke da amaina pertama. Ni hasawa ada faduhu da dora wa Yesu mau dabido ada tola ifadu ira. Hal yang paling penting di sini adalah orang buta itu mereka percaya. Fafaduhu dadara ade la uruma iya memu au ira ke Yesu milamane hakusi todo draga mau dabido. Memu au ira ke Yesu adalah manula besi siang besi bayi. Nola huriga ba abelura. Na dia da abagina tu si soya ita adre. Songa vale fakake ni oguna utobangi buat ulenia. Simane mix mikrofon, pengeras suara dan lain sebagainya. Tujuannya adalah ena tola equalini hasil na fompu. Sedangkan begini tidak lu hadoi da ufifu hadia ini faluar mu au mano ira drege ma belura hewai la ilahe joso kami tahu Yesu bermelo la ilahi ira ya tagi ira balu ira ira ona na bawa atomi hasi pahula-hula be ami Yesu begini tidak pasti ini akan lebih menyulitkan mereka. Hadia bermeyaira ade soha mata dedora ke Yesu ya da ena utola iromo lira Yesu. Kau satu dae kau sibeke ya badu hoda mai sinono wiku. Imane iforomo Yehova be au dedu wanwani. Memu au ni hasau ke Yesu. Ba ifotadra ke Yesu. Iforomo Yesu ifadhu ira haber mit babaya uraso teder na lemoy rani hasawa ada ke Yesu na lemoy ra mga betul paling mana mungkin waktu lemoy ke Yesu imane ba istilah-istilah sasi tarong makita ada dahadai dalu-dalu ni la aiwa ira mai ira la ila maka Yesu ada so manolo sidudu si mana gue ita mai itari-taria ita nasonga bale bukhda maju abula dedoda ba aru manu ita ulif ita bosau maka Yesu Olifu ita usau kelualangi babangan melalui kisah ni hasawa adre ifaha ita fefu ngawal gapula dede baba uri adre data sau iya data ohe iya kelualangi babangan ta idindewi ita funania bui tanang berena tamilino ngawal gapula dede adre tula manudan yang kubali faati itu balu-baluannya ada mina tengah simi mono tengah simi ada tapi simi kok satu si dua
Ya ia da ni hasau adro atau jamangi watedura. Bame amai ke Yesu bale irai atagi. Hiu ai aku mi hasau sama ni watedura. Imani mereka tetap percaya. Apa hal yang paling penting di sini Bapak Ibu? Hal yang paling penting di sini di dalam poin yang kedua ini adalah mereka memiliki hati yang setia. Meno ara rasa aini hasawa ada babi au ke Yesu. Batu ni hasani nawa ya iha. Nak la batu saai. Bahija lula batu. Aboto badudura pada wani hasau asidar wa adri sohera de falfaroi babi amni Yesu. Baba aro de baba falfaroi adre pemuda dani iya bawa ibulu dedura bawa aboto badudura hani Yesu adre. Sukera wa fadu de watola itoloni ira Yesu adre muroi bangawale wa makaura. Na bali Indonesia iya asesi lamane. Mereka yakin bahwa mereka tidak salah pilih. Ada yang faluka ira ngapalo ga kaula, mangapalo pa manadraigo, maju ngapalo da drawa, bahasa bala bala taha mana, ina faluka ira jalefu maju harjaki, ya iya wa adhu. Na tau sisiwa hadia lua-lua wala farira adre kelualani. Ya iya da tesura dan yang ayati si 30 arua, irugi ayati 30 alfa adre. Ya iya da ibaduga iya Yesu, ma ibato iya Yesu. Muhede iya khera imane hadia jumasi amin. Bai urisa kami. Berbalo fare ira babi amoi ke Yesu. Bago hita de ra adre ba faluka ira harjaki. Tolo ira Yesu bai fadaga ira irigi fuli tola la ilaniha. Hewa ai o yang avalo janaisi ni hasatosa ni nawa ya ira bali fatu bali gira-gira. E bisa ita ya ita ni hasamati. Ita ria mana ama ina ba ira talifusa ni umasia bani jo ai ita Yesu Kristo. So mana bago talwada andre. Nasoni adroda kelualan bawa adroda. Banalu hadui tadra-tadra ba ifuru mo ga adro bodo da adro malan. Ba alu si baiti uhu dudu. Ta usi tengaga ro walai. Atau manu atagi ita. Lu sae ba dudu da fangad. Me ro manu bi ambu amui. Ba manu mo walai ba na iya. Ladi ko dato do si manemi o khego drani hasawa adresi darua. Ade bor si manu amaina. Bor mi itaria famati si sokoda adre ha famati olipe. Dia mati olipe. Famati olipe adre adre si bai kutur pengaruh. Adre na ilau angis habulu-bulu bamu daun ma. Bana soki bana drai gesi ma ifu si bai. Ba abe na jui fuli tududa. Tata fumaha ita maina. Muri babuan ni hasawa adresi darua. Hewai o yang awal janaisi ya ira babe amoi ke Yesu. Lalu kembali tahara da mesokhera wa mati. Posat situ. Ni hasawa adro menoda ira bale olive ira la o Yesu. Hal yang paling penting di sini adalah mereka tidak lupa berterima kasih. Ni hasawa adresi darua le olifu ira bangada sawagelo bangawale disegi sinu falua ke Yesu. Menoda ke ira bal olifu ira la o Yesu. Ama ina ira talifusa ni umasiwa di joai ta Yesu Kristo. Asesi alua bajamati namu ai faita muroi baba abdul maju fama kausa bulu-bulu itaria manu ada ita bawa musuh ita apa ya olifu ita mangadra sama gelu kelualan
Hula jimane amai dola sa sisi tarungu kejatuh funa mino. Balagulau si kebuaya mino ifa ute ia bamuri. Fatole ifa ute migelau si buaya banu ihau gebal. Pamino ifa ute imane kedalau si kebuaya ya uge bayao. Toyo batoyo. Boy tago lagu si manu adru amina. Buah-buah ni hasawa andre banu duma si seki keda ya ita sama. Ni hasau asida dua andre le olifu ira Yesu meno dehu ira tetapi lau Yesu. Orang tada rumah lilu walai sino ufai makeda mangadu andre makeda. Hewa aina bawal dan hasau ia mefuna begini tu Yesu. Bafadu udah degu wa muguna si baya keda bawa urida ade to bagulidano iru imani mag. Ataho ketangi renusi murui badai ifau ita tarumali luwalangi. Wala te ula iha kusito duniha soama refi ya iya luwalangi. Doji samudrasi Yesu asal soke niya bafadu udah bafale faroi baleto lale itema wahah udah juaya ya ita Yesu Kristo. Bapa urida ada to bagulidano no oi fa bebe ngabale beuh. Abu ngabale gabula do jam sana ita. Ni romana baba apa joguna ba akibat virus corona ada. Nani hadano abu sibai di dunia hana ba abu di dunia amaina berme mai to fefu buli gama baunia. Inono nasa babu gurif. Abu ngabal gabula do tanubu. Fefu da no ya bula do da. Bahwa walau ini gabula do da ada ufa makhuda. Bahu andre mangadu andre makhu. Boy tabu sisi baik do da. Boy fahau ita taro malinu walangi imane. Kofu hadia ia ngabal gabula do sau khilwalangi bawangat. Mifadu do da amaina kita tarifuse ni umasia barijo aya ita Yesu Kristo. Walau irai ibe ikhuda makau. Bawa urida ade su aya ita Yesu Kristo. Si te bai tata. Moi ila no rohu. Mia ita ade no bagian dari ciptaan Tuhan yang sangat mulia. Ada pada rumah lualai bangan lu ada mengkhusin ufai makhuda. Padu degu banu oyang awal jawab abu terau. Ba ya ehe halu walangi i jununununu mamotohi ya ia badududa jam sana ita. Fatua le wahiri wuhu adre ba ufui uwai ita badai juaya ita Yesu Kristo. Shalom.